Здравствуйте! Рада приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области в программе «Уралым». Хайырлы сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген саҡылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Арғаяш районында Кәтибә Кинйә Булатова исемендәге әҙәби премия булдырылды. На Южном Урале заработала еще одна мечеть. Она объединила братьев по вере, сестер по вере. 11 октября в Челябинске отметят День Республики Башкортостан. Кәтибә Кинйә Булатова башҡорт әҙәбиәтендә тәрән эҙ ҡалдырған шәхес. Уның фиҙаҡәр хеҙмәте әле лә халыҡ тарафынан хөрмәт ителә. Ошо көндәрҙә Кәтибә апайҙың рухына бағышланған хәтер кисәһе, башҡорт шиғриәте һәм әҙәбиәте байрамы, әҙәби премия тапшырылыу тантанаһы үтте. Сара Ҡулуй ауылы китапханаһынан башланып китте. Был беҙҙең Кәтибәнең журналы тип, иҫтәре китеп, һағынып, беҙҙе көтөп алалар һәм күберәк булышлыҡ итергә тотоналар ошо подписка менән. Һәм сынап та ошо журнал биттәрендә үҙҙәренең дә уңған, шул хәтлем илһамлы халҡы тураһында материалдар күрергә теләйҙәр. Кәтибә Кинйә Булатованың туған яҡтарында йөрөү һәм башҡа бик күп шәхестәрҙең рухтары менән осрашыу, үҙҙәрен күреү менән сынапта бик тулҡынландырғыс инде. Байрамдың төп ойоштороусыһы Аҡмулла әҙәби берекмәһе рәйесе Ҡамса Мортазин Кәтибә Кинйә Булатова менән бәйле йылы хәтирәләренән бүлеште. Кәтибә апай ул иң аҫыл шағирәләрҙең береһе. Беҙҙең шулай ҡараниһәк, башҡорт ҡатын-ҡыҙ яҙыусылар араһында Зәйнәб Биишева, Һәдиә Дәүләтшина һәм уның исеме ошондай бик күренекле әҙиптәр рәтендә тора, әҙибәләр рәтендә тора. Өлкәнең Магнитогорскиҙағы Аҡҡауыр һәм Арғаяш районындағы Таң нурҙары әҙәби бүлексе ағзалары ла сараға ҙур өлөш индерҙе. Өфөнән килеүсе Кәтибә Кинйә Булатованың тыуғаны Азат Уран улы билдәле затының иптәлеген тоғро һаҡлаулары өсөн силәбеләргә ҙур рәхмәтен еткерҙе. Она была сильна и в поэзии, и в прозе, и в публицистике. То есть вот как бы я не могу сказать, что вот она только что она поэтесса. Для меня она гораздо больше. Китапхананың музейында Кәтибә апайҙың шәхсән әйберҙәре һаҡлана. Уның кейгән милли кейемдәре, тарағы, яҙыу машинкаһы, китаптары. Кәтибә Кинйә Булатованың изге рухына бағышлап аят уҡырға ҡунаҡтар Бикҡол ауылына юлланды. Ҡәберлегенә сәскә һалды, шиғырҙар уҡыны. Кәтибә ханымдың туғандары ил инәһенең аманатын тотоп, аралашып йәшәй. Ашаныҡ, эстек, праздниктарҙы отмечали. Мы ее звали мамой, потому что с малых лет так привыкли звать ее. Она, значит, осталась самой старшей. Старшая сестра ее умерла, и ей пришлось воспитывать свою маленькую племянницу от старшей сестры. Потом она забрала нас. Потом умерла еще младшая сестра. 4 детей осталось. Их тоже пришлось ей воспитывать. Яратмай торғайны. Өйдә русса һөйләп отырғанда һәр ваҡыт мин һеҙгә ниндәй бабушка ти, мин бит ҡарт инәй, бабушкалар урамда йөрөйҙәр, мин ҡарт инәй тип әйтегеҙ. Балаларҙы гел теген шулай итеп башҡортса воспитывать итергә тырышты инде. Встречала всегда нас, ближе как-то принимала меня, я больше с ней была в детстве-то. Вот. А на старости сестра старше уже, конечно, вот зятем смотрели. Когда уже совсем она, да, болела. С ложки кормили уже последние денечки-то, вот так вот, и она. И привезли на похороны вот ее сюда. Сараның өсөнсө өлөшө Арғаяш мәҙәниәте йортонда үтте. Беренсе Кәтибә Кинйә Булатова исемендәге премияға районның почетлы гражданины Зәйтүнә Ҡайым ҡыҙы Хәйруллина лайыҡ булды. Ололар, йәштәрме, барыһы үҙебеҙҙең телде онотмаҫҡа, йолаларыбыҙҙы онотмаҫҡа тип, бар көстәрен һалып, бергә йөрөүсе иптәштәремә лә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Әйтеп үтергә кәрәк, Силәбе өлкәһендә Аҡмулла әҙәби берекмәһе тырышлығы менән милли әҙәбиәт күгендә эшләүселәр өсөн 3 премия булдырылған. В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети в Мясском городском округе. Мечеть назвали Гаиля, что в переводе с башкирского и татарского языков обозначает «семья». Разработка проекта возведения мечети была начата еще в 2008 году. Однако из-за нехватки средств стройка была временно приостановлена. В 2012 году участок был подарен региональному духовному управлению мусульман Челябинской области, и строительство было возобновлено. Она объединила братьев по вере, сестер по вере, а также семьи Насыровых и Сайфуддиновых, так как они были основными
инициаторами возведения данной мечети. Здание мечети состоит из 2 этажей. На нижнем этаже молятся мужчины, на втором – женщины. Также предусмотрены кабинеты для обучения основам ислама, а летом здесь проводились летние лагеря для детей. Ребята с интересом познавали исламскую культуру, играли, участвовали в спортивных соревнованиях. Во дворе мечети установлена детская площадка. Аллах Тағала ярдәме белән менә бүгенге көндә инде килеп еттек. Ул максатның түренә тигәндәй. Менә ул бит халыкты туплай, ул бит халыкка тәрбия кертә. Мы же столько лет ждали, когда у нас мечеть откроют. Правда, далековато от города, но каждый час ездит маршрутка, Новотагилка, так что мы вот ездим и дежурим здесь. Шундай матур байрам, күп нихәтте монда күп халык йыелган. Ул бит инде безнең йөри торган урын, күңелгә бик яхшы. В церемонии открытия мечети приняли участие гости со всей области. Они дарили ценные подарки, чествовали активистов благодарственными письмами. Это замечательный праздник для всех башкир, поэтому я приехала сюда, чтобы со всеми порадоваться. Аллаха шаныр керек һәм уның менән гел генә бисмиллаһи дип эш кылыр керек. Председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Раев в поздравительной речи сказал, что в последние годы все больше людей обращаются к религии, и поблагодарил инициаторов строительства мечети имама Ахмада Хасанянова. Затем в мечети провели коллективный намаз, восхваляли Всевышнего. Стоит отметить, значимость мечети для мусульман Миасского городского округа неоценима. Жители испокон веков отличались своей религиозностью. Им удалось и в советские времена сохранить свою веру, соблюдать религиозные традиции. Эти земли посещал знаменитый башкирский просветитель Мифтахиддин Акмула. Его могила находится на мусульманском кладбище Миаса. Горожане взяли за доброе правило ухаживать за ней. Силәбенең башкорт һәм татар китапханаһында өлкәннәр көнен билдәләнделәр. Сарага олы яшьтәге китап һөйүселәр йыелды. Тәҗрибә туплаган, язмыш һынауларына баш эймәенсә, хуклангыч тормыш курган милләттәшләребезгә китапхана хезмәткәрләре матур бер байрам оештырды. Те люди, которые являются давними читателями библиотеки, многие больше 10 и более лет, они являются носителями, можно сказать, хранителями традиционной культуры. И, в принципе, вот их опыт, их знания, они во многом у нас используются в библиотеке. Шишмә клубы агзалары һәм башкорт татар эстрадаһы артистлары олы булган кешеләренә йөрле моңлы күстәнәс бүләк итте. Тормыш кошагында, икәү ясагында, Сараның төп сәбәпселәре яшьләргә үзләренең нәсихәтен yetkерергә ашыкты. Дәшәтле һугыш елларының аз ялангач вакытларына туры килгән бала сактарын күз яшьләре иткә алманы. Әбидәр суатга тигән байрам булган. Шуңа күрә был бик вакытына бигрәк матур туры килә. Суак вакыт һәм был байрам менә бигрәк тә бүгенге байрам күңелгә бик якын. Таныштарды күрәбез. Яшьләргә үзләренең энергиясын нужное русло направлять. Дөрес юл белән генә барган, нужное русло направлять, быть всегда в основном позитивным и улыларны тоже почитать, уважать. Это для пожилых, понимаете, просто выход даже из дома, здесь пообщаться со всеми, вот, целое мероприятие. Хезмәткә үткән яшьлек елларының күңелле һәм шаян вакытлары белән бүлеште. Бергәләшеп көлде, уйнаны, хатирәләр йөген таратты. Сегодня мы вас знакомим с человеком, чьи деяния укрепляют дружбу народов. Двери дома Риды Кабировой, руководительницы Башкирского и татарского культурного центра Верхнего Уфалея, открыты всем. Здесь гостят как артисты национальной эстрады, так и целые делегации с республик Башкортостан и Татарстан. Да и сама она любит навещать своих друзей и близких. Сегодня она пришла к председателю местного башкирского курултая Фанузе Зариповой. Есть о чем поговорить двум коллегам. Проблемы и планы по развитию культуры, традиций местных башкир и татар особо не отличаются. Нужно земляков вдохновить на изучение родного языка, соблюдению обычаев, праздников, помочь им пошивом костюмов и других видов национальной атрибутики. Да и не следует забывать и о духовной жизни. Сакырып мәсҗидебезгә, динебезгә шулай иттереп
Беренче көннән үк бергә ярдәмләшеп эшләй башладык. Реда Кабирова активно участвует в городских, областных, всероссийских и республиканских конкурсах, занимает призовые места. Праздники и фестивали, пропагандирующие межнациональную дружбу, не проходят без ее участия. Завершился гастрольный тур Стерлитамакского театра танца. Артисты выступили в Аргаяшском, Чебаркульском районах, Кунашаке и Златоусте. Бүгін менен туған күн и был бүләк, бүтін бүләктәргә бүләк булды ул. Шундый концерт прямо йөрәккә төште. Прямо миңа весь килешә, весь охшай. Прямо рахмат. Зрителям особенно пришлись по душе народные танцы «Курай». Они с большим удовольствием пускались в пляс под родные мелодии, встречали артистов бурными аплодисментами, благодарили их за талант и профессионализм, дарили цветы. Теплые слова прозвучали и в адрес нашей телепередачи от победителей конкурса на розыгрыш бесплатного билета на концерты башкирских артистов. Напоминаем, подобные подарки будут радовать южноуральцев и впредь. Мен бұл концертты көруден өзім Башқұртстанға қайтқандай болдым. Нык күңелгә ятып тора, искә төшә бит, бөюләр, нәйләр кайткы килә и тагы бию килә. Яратабыз Башкириядан халык килгән, концерттар килгән, артистлар килгән, менә күптән инде килмәгәннәр ине. Полюбоваться талантом коллектива приехал в поселок Тимирязевский региональный постпред республики Амур Хабибулин. Он отметил, что башкиры Чебаркульского района активно участвуют в национальных проектах, проводимых в Челябинской области. Действительно, зал был заполнен, жители ближайших деревень, сел и городов, чтобы попасть на концерт, заказывали автобусы, добирались на своих автомобилях. Так они доказывают свою любовь и преданность к родной культуре. Тем более со сцены для них пел уроженец Кунашакского района, заслуженный артист Республики Башкортостан Ришат Хамитов. Для южноуральцев выступят артисты Челябинской национальной эстрады и звезды Нефтекамской филармонии. Вход свободный. Также в этот же день состоится юбилейный концерт детской национальной студии «Афарин». Самой известной башкирской вечеринке «Башкорт-пати» исполняется ровно 10 лет. За это время на ее сцене выступили десятки современных башкирских артистов, исполнено сотни песен и разыграно множество призов. Юбилейный вечер порадует вас яркой насыщенной программой и хорошим настроением. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Ошының менән тапшыруыбыз тамам. Киләһе осрашкандарга тиклем.